Baay'ee Abrahaam naan jedhanii dhalatee kanan guddadhee godina Salaalee amma hojii godina addaa naannoo Finfinnee magaalaa Caancoo jedhamutti dhalatee guddadhee haati xiyyaadhee Zuuret Dachaasaa jedhamtee dhalootaan naannoo Eekoo Dagaa achuma Caancootti dhalatee guddattee magaalaa Caancoo akka okiyyatu hundeessee abbaan kiyya Wallootti dhalatee Hawaasa jedhama karaa haadhaatiin Abarree Afraasaa jedhamti. Kanaan fakkaataa qabsoo keessa yookiin immoo akka siyaasa Oromoo hootiftaatii waggaa 7 waggaa 8 tureera. Suuraawwan Feesbuuka kiyya laaluunis ni danda'ama. Jallisuu jechuun ana mee birriba waan ta'eef kana of kalchaan jedhu. ኦኬ አኒ ቡራና ክብራን ተመልካቾቻችን ሁላችሁም እዚህ ውስጥ ያላችሁ ሁላችሁም እንዳልከኝ ጨምሩ ካዩ ዶክተር አብዱሴ ማኪ ሁላችሁም እንዴት ናችሁ? ሰላማችሁ ይብዛል። ሰላም ነን አለን። ዛም አልፎ ተርፎ ደግሞ ሚዛናዊ የሆኑና የሰው ልጅ ለመኖር ወይም ደግሞ ሌሎች እንዲኖሩ መፍቀር እንዳለበት የሚያስተምሩትን ልክ እንዳልክ አይነት ብርቱና ጥሩ ሰዎችን ያብዛልን። የሰው ልጅ መኖር ሲፈልግ ሌሎች እንዲኖሩ መፍቀድ መቻል አለበት። አለበለዚያ እኔ ብቻ ልኖር የምትል ከሆነ መኖር አትችልም። ያ አግባብ ነው ብለን ስለማናስብ እንዳልክ አይነቶችን ወርቃማ ሰዎችን ያብዛልን። ከዛም አልፎም ተርፎ ደግሞ አሁን ያለውን የፖለቲካ ሲቹዌሽን መቀየር የሚችሉ ልክ እንደነ አያና ቤዝመንታቸው ናውሌጅ ላይ ነው እውቀት ላይ ተመስርቶ ነው የሚያወሩት። ህብረተሰብን የሚያጭበረብሩ ወይም ደግሞ የሚዘርፉ አይነት ግለሰቦች ወይ እየተለሳለሱ ሰዎችን ከሰዎች የሚያጋጩ አይነት ሰዎችን ሳይሆን የምንፈልገው ልክ እንደነ አያና ወርቃማ የትኛው አያና በነገራችን ላይ ኦሮሞ ስለሆንኩኝ አይደለም አያናን የምደግፍ ኦሮሞ ባልሆን ሁሉ አያናን ደግፈዋለሁ። የምደግፍበት ዋነኛ ምክንያቴ የሚያመጣቸው ሐሳቦች አንደኛው ብሔር ከአንደኛው እንዲጠላላ እንዲወጋገድ እንዲጣላ ሳይሆን መግባባት እንዲችልና አብሮ መኖር የሚችልበትን መስፈርት ወይም ደግሞ መንገድ ማስፋፋትና ማስተማር የሚችል ወርቃማ ሰው ስለሆነ በጣም ማከብረው በጣም ወድጄዋለሁ። የሶሻል ሚዲያውን ኢንቫይሮንመንት ስለቀየረ በጣም ደስ ብሎኛል። በጣም ኮርቼበታለሁ። ከዛም አልፎ ተርፎ ደግሞ አንዳንዶች በፍለፊት ገጽታውና ወይ ደግሞ 900 ሺህ ሚሊዮን 1 ሚሊዮን ፎሎወር ይዘናል ብለው ከሚለፈለፉት በላይ እሱ ጋር ቁጭ ብለ 10 ደቂቃ የምታዳምጠው ንግግር እነሱ 5-6 ሰዓት ቁጭ ብለው ከሚናገሩት ንግግር የበለጠ ጠቃሚ እንደሆነና ትውልድን ማነጽ ትውልድን ማስተማር የሚችል ትልቅ ሰው ስለሆነ በጣም ደስ ብሎኛል። ደስታ ስሜት እየተሰማኝ ከዛ ጀርባ ደግሞ እንዳልክ ያሉ ፌር የሆኑ ኢትዮጵያነትን የሚያቀነቅኑ ከየትኛውም ብሔረሰብ ጋር ኢትዮጵያ አንድ ብሔር ሳትሆን ኢትዮጵያ የ86 ብሔረሰቦች ውቅር ናት ብሎ የሚያስቡ እንዳልክ አይነቶቹን ያብዛልን። አመሰግናለሁ እህቴ። ከካሙዙ ከነጊልዶ ከናስኬ ውጪ አብሬያቸው ሙለው ያው ከናሱ ጋር ነው። እኔው ሐሳቤን ምንድነው እኔ ሁሌ የማወራው ነገር አለ። አሁን እንደ ሀገር የሚያስፈልገን ነገር ያው መከባበር ነው። እቺ ብዙ ባለፈው የሆነ ቪዲዮ እንደውም ወጥቷል። እቺ ብዙ እንትን መቻቻል የምትሉ አማርኛ አትመቸኝም ባይዘይ በጣም ይቅርታ ማለት መቻቻል መሸከም ነውና ሲደክምሽ ትጥያለሽ የተሸከምሽውን ነገር እና ችለሽ አንቅረሽ ትተፋያለሽ ያለ ነገር ስትከባበሪ ግን ትዋደጃለሽ። ሲጀመር ሰው ሲዋደድ ነው የሚከባበረው። ይስሙን እኔ እዚህ ቲክቶክ ላይ ነው ማቃው እወደዋለሁ ከዛ አከብረዋለሁ። ምኑን ሐሳቡን ምኑን አመለካከቱን የፈለገ ተቃራኒ ብንሆን አከብርለታለሁ በቃ። እና እኔ አሁን እንትንም አልደግፍ ማለት ኦሮሞንም ከሌላ ህዝብ ጋር በሰላም እንዳይኖር የሚያረግም ኦሮሞን ወክያለሁ ብሎ የሚያወራንም ሰው አልፈልግም። ምክንያቱም መሬት ላይ ያለው ኦሮሞ ሁሉንም የሚያኖር ነው፣ ሁሉንም የሚወድ ነው፣ ሁሉንም እኩል በእኩል ላይ ነው የሚያይ ነውና እንደዚህ አይነት ነገሮችም ደስ አይሉኝም። የኔን ካልቸር የሚያከብርልኝን ኮሚኒቲ ያከብራለሁ። የኔን እንዲከበር ደግሞ የኦሮሞን ማክበር አለብኝ፣ የትግሬን ማክበር አለብኝ፣ የወላይታውን ማክበር አለብኝ። ልክ የሲዳማውን እንደዛው ነው መሆን ያለበት። ከዛው ቲክቶኩ አሁን ትንሽ ቫይቡ የተቀየረ ይመስላል። አጃና ከየት እንደመጣ አላቅም። እንደዚህ አይነት ክስተት ሰዎች ከየት እንደሚመጡ አላቅም። ያስነሳል ደግሞ ፈጣሪ በየጊዜው ያስነሳል። ይሄ ብሔር ሲሰድቡ ሰው ግለሰብ ሲሰድቡ
አርቲስት ሲሰዱ ገበሬ የምትባል ሴትዮን ውሻ ሲያረጓት ምናምን የነበሩ ሰዎች 4500 5000 ሰው ቁጭ ብሎ የሚያያቸው ሰዎች አሁን ጊዜያቸው አብቅቷል። ቅድም ካያችሁ አያና ጋር ወደ 5000 ሰው ቁጭ ብሎ እያየ ነበር ብቻውን አያና ብቻውን። ሶ ተጋይዝ ክስተት ነው። ምንድነው ይሄ ሰው የሚያወራው? ኦሮሞን ብቻም አይልም። ካየሽ ሁሉም ኢትዮጵያዊን ያካተተ ንግግር ነው የሚናገረው። ስለ ሀገር ሰላም፣ ስለ ሀገር አንድነት ሰውየውም ተረጋግቶ ሀገር አልመረላም በዚህ 5 ዓመት ውስጥ። በዚህ ጋር ጦርነት፣ በዛ ጋር ኑሮ ውድነት፣ በዚህ ጋር የውጭ ጫና ምናምንና አሁን እንደ ህዝብ የሚያስፈልገን ሁሉም ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ናሽናሊቲ ተከባብሮ በመረጋጋት የህዝቡ ችግር ብዙ ነው ባይዞ ኢትዮጵያ ውስጥ የኑሮ ውድነት አለ፣ እንደገና ለፍስቲ የሰላም ችግር አለ ምናምን። እንደዚህ ለመቅረፍ እንደዚህ አይነት ሰዎች ያስፈልጋሉ። ከዚህ በኋላ እነዛ ሰዎች አሁን ቁጭ ብለው 4000 እና 5000 ሰው የሚያያቸው ሰዎች የሚያባሉበት ጊዜ የሚሳደቡበት ጊዜ አይ ቲንክ ያጠረ እና እየጠፋ የመጣ ይመስለኛል። ምክንያቱም አሁን አያናን ያዩ የተደበቁ ሰዎች መውጣት ይጀምራሉ። ከየትኛውም ብሔር ይሁኑ እኔ ጉዳይ አይደለም፣ ሐሳብ ነው የምወደው። አያና ኦሮሞ ስለሆነ ወይ ደግሞ እኔ ኦሮሞ ስለምወድ ምናምን አይደለም። አያና ከየትኛውም ብሔር ቢመጣ ነው ይወደዋል ሐሳቡ። በቃ አይተህ ከሆነ ከአማራ ልጆች ጋር እኩል ነው የሚያወራው። በጣም አክብሯቸው ሐሳባቸውን ነው የሚተቸው። እነሱን አይነካም፣ ማንነታቸውን አይሰድብም። ከትግሬዎችም ጋር እንደዛ ያወራልና እንደዚህ አይነት ሰዎች መምጣት አለባቸው። ሌላው በመጨረሻ ማለት እንፈልገው ነገር ምንድነው? ሪስፔክት መደራረግ ያው ቅድም ብያለሁ እንደ ሀገር ያስፈልገናል። ከማኪ ጋር በሐሳብ ላልግባባ እችላለሁ፣ ግን ባለመስማማት ውስጥ ያለ መስማማት ነው እንደ ሀገር የሚያስፈልገን። አሁን እየጎዳን ያለንም ነገር ያ ነው። ግዴታ መስማማት የለብንም እኮ አይደል? የግድ አይደለም እኮ 140 ምናምን ሚሊዮን ህዝብ ግዴታ መስማማት አለበት በአንድ ነገር ላይ የለበትም። በቃ አንስማማም አይደል? አዎ በቃ ባለመስማማት ውስጥ እንቀጥል። አሁን ጥምቀት ይመጣል። ለምሳሌ ጥምቀት ሲመጣ መንገድ ይዘጋጋል። የመርካቶ ክራውድድ ነው። ሙስሊሞች አሉ መርካቶ የሚነግዱ በብዛት። በቃ ጥምቀት ነው። ያቺ ክራውድዷ ሰዓት እስክታልፍ ቤታቸው ይሆናሉ። አክብረው ነው አየህ እንጂ ችለው አይደለም፣ አክብረው ነው። ለምን ነገ ረመዳን አለ፣ የጎዳና አፍጥር አለ። ስለዚህ የጎዳና አፍጥሩ ላይ ኦርቶዶክሱም ሱቁን ሊከፍት ሲመጣ መንገድ ይዘጋጋል በአራቱም አቅጣጫ። ስለዚህ ያችን 6 ሰዓት ያልፋታል። ባለፈውም ብያለሁ ኢሬቻ ሲመጣ በአመት አንዴ ነው። በአመት አንዴ ኦሮሞ ለ6 ሰዓታት ብቻ ሆራ ፊንፊኔ አዲስ አበባ ላይ ለሚያከብራት ነገር 6 ሰዓት መታገስ ምንም ይሄን ያህል የሚከብድ ነገር አይደለም። 6 ሰዓታት ታግሰን ቀጣይ ደግሞ ቢሾፍቱ ነው የሚካሄደው፣ ሌላ ታሪክ የለውም። ሶ እንደዚህ የተከባበርን የተዋደድን አንድነትን መስበክ አለብን ብዬ ነው የማስበው። ሰዎች በማንነታቸው ኦሮሞ የፈለገውን ነገር በፈለገበት ጊዜ የሌሎችን ካልነካ፣ ሌሎችን ካላንቋሰሰ፣ ሌሎችን ካላንቋሸሸ፣ ሌሎችን ካልናቀ በስተቀር የራሱን የመውደድ የራሱን ቦልድሊ የማውራት የራሱን ማንነት የራሱን ቋንቋ የማንጸባረቅ ሙሉ እንትን አለው፣ መብት አለው። እና አሁን ብዙ ጊዜ እኔ አሁን አንድ ታርጋ ተለጥፎብኛል ከ2 ዓመት በፊት ነው። በተለይ ከዚህ ከሀጫሉ አዋርድ የሆነ ለዛ የሚባል አዋርድ ካምፓኒ ያጫሉን ሽልማት የሚገባውን ከነጠቀ በኋላ ሚዲያ ላይ እሷን ነገር ካወራው በኋላ አንድ ስም ተሰጥቶኛል። ለኦሮሞ ታሽቃብጣለህ የሚል ስም አለኝና ሲጀመር ግዙፍ ህዝብ አሽቃባጭ አይፈልግም እውነቱን ለመናገር። ማለት እኔ አሁን ስለ ኦሮሞ ባላወራ ምን እጨምራለሁ? ምን እቀንሳለሁ? አይደለም እኔ ትልቅ የኦሮሞ አክቲቪስት ወይ ፖለቲከኛ ያባሉ ኦቦ ጀዋርንም በይ አብይ አህመድንም በይ ኢቭን ለማ መገርሳንም በይ ሽመልስንም በይ ለኦሮሞ ባያወሩ ህዝቡ እንደ ህዝብ ቆይቷል። ቋንቋውን አስጠብቆ ባህሉን አስጠብቆ። ስለዚህ እንዳልካቸው ዘነበ ኦሮሞን ከመውደድ ውጪ አሩን ወይም ፍቅሩን ከመግለጽ ውጪ ወይም ደግሞ የኦሮሞን ካልቸር እንደራሱ ካልቸር ከማክበር ውጪ የተለየ ነገር ያደረገው ነገር የለም። ይሄን ያይልም እንትንም አይደለም። እኔ እንትን ብልለትም ሬቻውን እኔ በሄድ ባልሄድ ሬቻ ማከብሩ አይቀርም። በምን አንግል እንደዚህ አይነት ተርጋ ሊጠፉብኝ እንደቻለው አላውቅም። ግን የተሰየው ለባውት ለማሸማቀቅ ነው። ምንም የሚሸማቀቅ ነገር የለም፣ ወዳላ የሚያስብልም ነገር የለም። ሶ እኔ አሁን ልክ ሬቻ ከሄድኩ በኋላ ቀድሞ ከኔ ጋር ጊፋታ ሄዱ የኔ ጓደኞች ጥናቴዎስ ቶልቻ፣ ሮቤል ፉርጋሳ እነዚህን ይዤ ጊፋታ ወሰድኳቸው። ልክ ከጊፋታ ከ3 ቀን በኋላ ወላይታን አሳየው። የኔን ዘመን መለወጫ በ15 ነበር። በመስከረም 15 ዘመን ለወጥን። ከዛ ሬቻ ተያይዘን መጣን። አየህ የኔን ስላከበሩልኝ ነው አከበርኩት፣ የኔን ስለወደዱልኝ ነው ወደድኩት። ሶ እንደዚህ ነው ማስበው። የቡርቃ ቁንጅና አይ ቲንክ ቺኮቹን እዛ ከስር ኮሜንት ላይ ያሳበደ ነው። እና ሁላችሁንም በክብር ነው የምወዳችሁ፣ በጣም ነው ማከብራችሁ። የኦሮሞ ልጆችን በጣም ነው የምወደው። ኦሮሞን አዘይ ኮሚኒቲ እወዳለሁ። እኔን ስለሚወደኝ ባይዘው የተለየ ፌቨር ሰርተውልኝ አይደለም፣ ስለሚወዱኝ። ባይወዱኝ አልወድም። አም ሶሪ ሴዲስ እኔም ቢንቁኝ እኔም እኩል ነው እንትምለው፣ ግን ሪስፔክት ስለሚያደርጉኝ
ዶርዜ ነኝ ሲል ዋው እንዳልክ ስለሚለው እኔም ኦሮሞ ነኝ አንድ ሰው ሲል ዋው ኦሮሞ ነው ማለት ከዛ ውጪ የተለየ እንትን ከኦሮሞ አይደለም። አመሰግናለሁ። ሁላችሁንም ወዳችኋለሁ። ያ ዱማ ኪያን ካፍተ ከነረተ ኑቲ አማ ከነ በርባቸሱ ኑቲ ዳሎታ ቀሮመ ተው ቀምና ዳሎታ የሆነም ያዳን ተጫለ namni ko maamna chaale jaallatame yaadana chaalu maaliif fide jedhee walirratti dooluurra atis yaada isa chaalu qabattee dhuftee nama biratti fudhatama argachuudha. Yaada kee gurguratta malee lakki an caalamee hin jira jaalalaanis ta'ee namni akkamitti yaada kana fudhate. Uummanni kun yeroo kanatti maal barbaada? Yaada uummanni barbaadu malee yaada ati barbaaddu ati namni tokko wanti itti fiduu dandeessu jiru. Uummata kan itti bulchitus kan itti siyaasa irratti gurgurattus jechuudha. Namni yeroo kanatti ilaalaan dhugaana sirriimame warra amma ayyaanaatti duulaan kun jara qawwee malee namni hin jiran kun ana biratti kufaadha yeroo kana. Siyaasni jaraatis ta'e wanti jarri deemsisanoo zeeroon baay'isuu yoo ta'e malee namni jara dhaga'us jiru asirratti nama ja'an ta'anii asirratti suuraa galabbatanii haasa'u. Kan immoo yeroo kanatti barbaachisu uummanni dhaggeeffataa jira waan ta'eef dhugaan isinitti himaa yoo dandeessan siyaasa haasa'uu dandeessu. Otoo amma fakkeenyaaf bakka ayyaanaan naqee deebii yeroo Oromoon akkasitti arraffamus ta'e waan dubbatu kana dubbadhaan gastii argachanii jecha lama nama dubbachuu hin dandeenyetu mana banatee suuraa namaa galabbata. Ayyaanaan akkana ayyaanaan bilxiginnaadha takkaan amma haasaa dhaggeeffadhe keessatti waan bilxiginnaa ibsu tokko isaa dubbatu hin argine. Namni tokko siyaasarraa bilisa ta'e akka namaatti akka uummataatti dubbachuu hin danda'u. Waan biyya ijaaru yoo dubbatte bilxiginnaa taata taanaan bilxiginnaa sana deeggaraa jechuudha. Bilxiginnaan biyya ijaaraa jira jechuudha. Yoo amma haasaan ayyaanaan haasa'u kun yaada bilxiginnaa ta'e bilxiginnaa yaada mo'ataa qabatee jira waan ta'eef bilxiginnaan ta'a. Maaliif yaada bilchaataa duukan deema malee siyaasa jechuun quraanaa miti akka quraanaatti qabatee yookiin amantii miti kan itti irratti nan du'a malee paartii kana yaada bilchaataa qabatee dhufe deeggari siyaasa. Siyaasni kumaareedha Shimallis Abdiisaayyuu malee akka waan niqqisaati yookiin ofirratti niqqisaati godhatte yookiin akka amantiitti amantii jijjiiruutti siyaasa nama yaadaan si caalu tokko yoo yaada kee jijjiiratte akka duutetti of ilaalin. Kanaafuu asirratti maa dubbattan namni isiniin jedhan jiru. Aayidiyaa keessan gurguradhaa banadhaa mana keessan haasaa. Waan deeggartan sana jabeessaa deeggaraa. Namni bira maaliif yaada kan keenya morma? Maaliif waan nuti jennu jechuu didi jechuun abbaa hirrummaati. Wanti nuti falmaa turre kana bar waggaa baay'ee. Abbaa hirrummaa diktaatarummaan hadhaabbatu. Yaada kan koo deeggari jettee yaada kan kee namarratti fe'uu jechuun diktaatarummaatti hin fudhaan. Abbaa hirrummaa dhiisa. Yaada namaa kabajaa. Ajirtanii እንዳልክዬ ሰላም ነህ ወይ? በዚህ አጋጣሚ እንደማደንቅ እንደምወድህ ነው የምነግርህ እንዳልክዬ። ቡርቃን ዛሬ ተና በጣም ደስ ብሎኛል ስላየሁት። ዋራ ዱራ ዱበቻ ቱርቴ ሰኒሲ ጉናን ለጉያራ ዱበቻ ኦሌ ማነወይ ማኪ ኮ ዱጋ ጀቴ ዋንማ ጅርቱ ይዱበቴ ኦሮሞን ኬኛሮ ቶኮ ቶኮ ዮ አቲ ዱፍቱ አርከ ሲሩ ኩታ ዮ ጥቆ ቱሬ አኩማ ጀቴ ባካሲ በሌሱፋ sirratti duula diinallee caalee sirratti duulan dhugaa rabbiin siin jedha. Mucaan kun erga dhufee guyyaa 2 guyyaa 3 guyyaa 4 biyaans yoo 7 ta'edha. Garuu dubbiin gaggalabatamtee numiti diinillee kan mucaa kana dinqisiifatudha kan argaa jirru. Oromoon immoo deebi'ee kana irratti nannahanii dhugaan siin jedhan nannahe bakka maaltu ta'aa jira maaltu deemaa jira Oromoon maal ta'aa jira. Otoo akka paartii tokko deeggaruutti dubbate namni suni okay. Waata akka jechuu dandeessa faallatti dhaabbachuu dandeessa bakka faallaa dhaabbachuu dandeessa. Namni kun paartii takka miti kan deeggaree dhufu akka Oromoo qofa miti akka Itoophiyaa jedhamtu Itoophiyaa kan jedhamtu sanatti dhaabbatee dubbata. Ni beekna ni argina. Kanaafuu waanuma balleessaadhuma isaan barbaadee dhabee kan diin irratti duuluudhaaf ka'e kun diina keenya malee kun Oromoodhas jedhee dubbachuuf natti hin tolu. Danda'ee dubbadhu Oromootu kana godhan jedhanii. Oromoon keenya garatti deemaa jirus naan gallee mee gaddaab duka tokkoon haa dhaabbannu waan irratti duuluu qabnu haa filannu waan qeequu qabnu haa filannu nam tokko dubbate jenne ani yeroo tokko malee yaada beektamaa kisha namni ijoolleen keenya baay'een sammuu isaaniitiin yaaduu sammuu isaaniitiin deemuu waan danda'an jedhee yaada tokko hundami tokko maaliif asennaa dhufanii yaada tokko watitti miti hankii fudhatanii deemu achennaa dhaqanii yaada faallaa ta'e isuma fudhatanii deemu. Naagalu dideerana akkamitti namni yaada namaatiin bo'ii keessa kan yaa'u bishaani malee nama miti kan akka yaada nama hundaatti nama yaada hunda qabadhee deeman jechuudha. Namni akkasitti hin deemu ayyaanaan hin beeku dhugaa rabbiin siniin jedha waan mana irratti argani balleessaa takka hin argine balleessaadhuma takka hin argine. Kanaafuu Oromoo ofuma taazzabaa ani kabiraa jedhu hunda miti Oromoon tokko of taazzabaa
diina jala deemtanii diina keenyatti argineera nam sadii nama afur tiktaakii kanarra kan taa'e nama kana qeeqaa jiru jabaa keenya kun dhugaa rabbi afaan baneetan laala waan hin dubbatu waan matakkitti wanti gatamu keessaa hin jiru waan mangatuun dhabe dubbisaa keessa kanaafuu waanuma argitan faana hin duulina diinota keenya faana hin dhaabbatina diina keetiif fira kee bari Oromiif fajaa dubbate yookaan Oromoo dhahee yookaan dhaaba kanan deeggarajaa siin jedhee hunda faana deemuu hin qabdun jedhanii nama jabaa keenya jabaa abbaatu jabeeffata irratti hin duulina annan sassata dhugaan siin jedha annan sassata yoomuma duulanii osirraa balleessu yoomatti duulanii mataa gadi cabsu yoomatti duulanii diinantu kolfiisu dheetanii sassataa jira mee dhaabbaddaa luka tokkoon luka lamaan dhaabbaddaa ta'uuf eegaa nama jabaa keenya ittiin boonuu qabna malee maqaasaa dhahuu hin qabnu inni akka dhaabbataatti miti kan dubbachaa jiru akka Oromootti illee miti akka Itoophiyaa sanatti dubbachaa jira ani isa Jawaar faana adda godhee hin laalu sammuun isaa yaanni isaa hojiin isaa akka hojii Jawaarii kanaafuu Oromoo koo lubbuuwwan koo jabaa keessan jabeeffadha namni waan qabuunidha kan itti deemu cabsuuf hin fiigina rabbii jedhaati cabsuudhaaf nama cabsu inni waan akka gootanii miidiyaa kanarraa bakka balleessitan hin deemu hojii isaa hojjetata hin jiraatan garuu namni diinallee ofitti kolfisiistu Oromoo koo lubbuuwwan koo wanta goonu laaluu qabna diina jala hin fiigina yeroodhaaf dhaabbadhaa ta'uuf ilaala jabaa keessan irratti hin duudina waan argitan baattanii hin fiigina hin afarsina dhaabbadhaa ilaala toodhuma qabataman namni kun kana jedhee sitti fide eessaa dhufe akkamitti dhufe maaltu fide mee akkamitti ta'ee jedhaati dhaabbadhaa ilaala push jettanii faana fiigina rabbii jedhaati Oromoo koo mee of ilaala jabaa keessan jabeeffadha አይነት ሰዎችን ነው የምናደንቀው ራስን ሆነ ኢትዮጵያዊ መሆን የቻልክ ልጅ ነህ ራስን ማንነትህን ጥሎ ማንነቱን ረስቶ ልክ የሆነ ሰፈር ብቻ መስሎ ለመኖር የሚፈልግ የሚያሽቃበት በሞላበት ዓለም አንተ ወላ ዘመዴ ብሔሬ ይሄ ነው ብለህ ከዛ ኢትዮጵያዊ መሆን የቻልክ ብቸኛው ከአርቲስቶች ውስጥ ማጋንተ ነውና በጣም በዚህ ምክንያት አደንቃለሁ ባለ ታሌንት ከእውነት ጋር ስለቆምክ ሁሌም አደንቃለሁ ሶ በመከባበር ሁላችንም አንድ ላይ እንድንኖር በምታደርገው ነገር ሁሉ ላይ የሚደነቅ ነውና በዚህ አከብራለሁ ከአሁን እየተካሄደ ያለው ነገር አፋን ኦሮሞቲና ሳከን ነሞን ያርዳ መቃ አደብሊሱማ ኦሮሞ ዳባ ኬኛ ገነማ ከቁቤኑፍ አከፍ ቤክኑ አርሳ ጉዳ ከፈሌ ኦሮሞ ተከና ሀርዳ akka Oromootti jalqaba Oromoo walitti fidee dhaaba kana jalatti hayyootiin beekan beektotiin baay'een ijoollee yuunivarsiitii keessaa ba'an ijoolleen biyya alaatti iskoolaa dabalatan nuuf jecha bosona keessatti ittiin dhumaa turan dhaaba guddaa hangana ga'u kana ijoolleen shufuroon barandaa adaariin ijoolleen nama fakkaanne dhaaba keenya maqaa nyaachaa jiranii dhaaba kana xiqqeessaa jiru dhaaba kana bakka isaan hin malletti maqaa isaa kaasaa jiru nu tuffachiisaa jiru sigalee miti an fidaatii lameen isaaniitu adda bilisummaan Oromoo maal jechuu akka ta'e hiika isaa akkamitti akka dhaabate akkamitti Oromoodhaaf bu'aa inni buuse faayidaa inni buuse ammas bu'aan inni qabu sigalee miti osoo wal dorgomsiisanii waan adda bilisummaa Oromoo warri hin beeyin maqaa kana qabatanii mana diinaa dhaqanii maqaa nu nyaachaa jiran nuti sa'aatii kanatti siyaasa keenya walitti fiduu irratti dalagaa jirra Oromoon Oromoo ajjeesee bu'aan argatu hin jiru diina waloo qabna achumatti isaan adda bilisummaa Oromoo bakka bu'anii faannoodhaa fi balsaganaa arrabsu isaan achumatti oona gadaa hin jedhanii achuma jalatti isaan arrabsan manuma isaaniitti isaan arrabsan namtichi achirratti hoostu godhee isaan deeggarsa faannootiif isaan waame Amaaraatti kiilaa ka jedhamu oona garaaj ነው ይላል ጀር ለቾች ታኒ ሲገለም አራጅ ነው ገዳይ ነው ትክክል ብለሻል ብልጽግናም አራጅ ነው ኦነግም አራጅ ነው ይላል ብረታዬ ኢሳን ገሩ ብልጽግና ረፉፍ ዳፍ ጀደኒ አቺ ማነ ዲና ደቀኒ ሲገለሚ adda bilisummaa Oromoo xiqqeessu kaayoo dhaabaatiin ala waan hin taane dalagaa jiran dhaaba kana maqaa tureessaa jiru namni Oromoo ta'e adda bilisummaa Oromoo jibbu hin jiru namni Oromoo ta'e woboo jibbu hin jiru maaliidhaaf nu hundaa isaatu nu guddise nu hundaa dhaloota isaati qubee afaan Oromoo rakkoo keessatti gaafa dukkanaa keessatti barreessee sadarkaa kanaan akka nu ga'e dhaaba kana aarsaa hedduu nuuf kaffalee dukkana keessatti nuuf waa hedduu ta'ee jira sadarkaa kanatti ijoolleen durriyyee yoo xiqqeessitu arguun garuu waan kana caalaa nama gaddisiisu hin jiru kuni kaayoo dhaaba keenyaati miti kaayoo adda bilisummaa Oromoo kanaa miti so yoo dhugumaan wanni tokko jiraate namoonni kun akka furmaata itti godhamu anasumaan gaafachuu fedha dhaabni ijoollee kana bakka hin buufanne dhaabni keenya namoota akkanaatii miti kadeemu dhaabni keenya ijoollee sakkaaraa miidhaan miti kadeemu dhaabni keenya namticha kaleessa Oromoo irreecha irratti baate marviin fixaa jedhe Oromoon gaafa jarri irreecha baay'inaan dhuftu gaafa namni miliyoona 4-5 magaalaa Finfinnee dhufu
nyaata mana isaanii feenee nyaatu eeggatee halkan sanitti Oromoo marriin fixaa jedhee namticha dubbatu mana isaa taa'anii waa'ee qabsoo Oromoo haasa'uu jaala diinummaan hin jiru. Mana namticha ani itti gaafatamtoota yookiin immoo baalsilxaanii Oromootiin jedhe baalsilxaanii Oromootti irreecha dhufaa. Baalsilxaaniin Oromoo guyyaa 365 magaalaa Finfinnee keessa jirti. Gaafa Oromoon baay'inaan magaalaa san seenu eegee marriidhaan fixaa nama jedhe mana isaa taa'anii xiinxala siyaasa Oromoo sanuu maqaa adda bilisummaa Oromoo watanii mana san taa'an. Kun kana caalaa wanni Oromoo jibbisiisu hin jiru. Ijoolleen sammuu qabdan namoota kana balaaleffadhaa. Namoota kana akka dhaabni ibsa wayii ijoolleen kun akka bakka isaan buune dhaabni akka ibsa baasee asirratti burjaajii deemu. TikTokiin miidiyaan waan salphaadhaa miti. Miidiyaan waan guddaadha. Miidiyaa kanarratti burjaajii guddaadha uumaa jiran. Dhaaba kana jibbisiisaa jiran. Namni kaleessa dhaaba kana jaalatu hadha jibbi sababa isaaniitiif. Jibbaa deema. So akka dhaabni waan tokko godhan namoonni walitti dhufeenya qabdan waan tokko akka gootan asumaan. Ammas akkaawuntii biraatiin dhufee dhamani. Ani bakka isaan hin seenne. Bakka isaan kanan hin seenne sababni isaa maayinni siyaasa Oromoo inni bira taasee furmaata nama fiduu hin jiru. Internal and external politics wanta jedhamutu jira. Rakkoo kamii ani akka mataa keenyatti wanta namadha. Bakka isaan haasa'uudhaaf miti kanan seene. Bakka isaan kanan seene nama guddaa ani beeku eenyummaa isaa garuu namni sun haa dubbatu. Nama haaraadhaaf haa dubbatu isaaf carraan kennama jedhamee seernatti godhamee dandeeme. Garuu bakka naan deeme san bakka naan taa'ee dhaggeeffadhaa jiru sanitti maqaa kiyya barreessaa turan. Sagaleen isaa kan burqaa. Maybe mucaan sun dogongoree waan hin taane hoo dubbate boroo aanatti kan inni garagalu. Balleessaa kiyyaan immoo dhaabni dhiigni itti dhangala'ee lafeen itti cabee bakka sanitti xuraa'us ta'ee xiqqeeffamuu qaba. Sabni akka sabaatitti arrabsamuu qabnu dhaabni akka dhaabaatitti har'as kaleessas aarsaa itti kaffalamaa jiru kun maqaa kiyyaan akka xiqqaatu waan ani barbaanneef bakka san seenee aanaa miti jechuudhaaf garuu dubbachuudhaaf iyyuu carraa naaf hin kennine ofii kiyyaafan bakka sanii bu'e namni dhabuutti illee hin jiru. Haataan bakka san godhamu meebii siyaasaan eenyu akka fayyadu hin beeku. Ani akka mataa kiyyaatti hin fayyada taanaan namoota isaan fayyadu haa fayyadu. Ani garuu bakka san kanan taa'e siyaasa dalaguufis miti nama wajjin haasa'uufis miti. Ofii kiyyaaf garuu qulqulleessuufan bakka san seene. Namni ani hin beekne bakka san jira komantii jala burqaadheedha. Aanaa miti jechuufan seene kanumaaf kan saniin ala wanta seeniif hin qabu. Kan sanirraa hafe garuu waa'ee nama dhuunfaatis ta'e waa'ee siyaasaa ammatti bakkan ani jiru. Qophiin haalli ani keessa jiru sun haasa'uudhaaf naan mijatu waan ta'eef siyaasa keessaas ta'e immoo rakkoon isaan keessa jiran kan dhibeedhaan, kan qoricha dhabee, kan beelaan, kan rasaasaan, kan dirooniidhaan osoo dhumu ijji kiyya osoo argu callisee taa'ee jira. Wanta akkanaa kana garuu alagaatti baasee dubbadha. Alagaan yoomiyyuu garaa naan laafa. Yoomiyyuu jechuudha. Alagaan yoomiyyuu naaf garaa laafee anaaf naa mararfatee haala tokko naaf hin kaa'u anaaf yoomiyyuu dumbulloo naaf hin kennu. Waan san ta'eef ani akka dhaabaatitti dhaabaa adda bilisummaa Oromoo abaawwaboo nan jaaladha nan deeggara akka dhaabaatitti. Akka Oromootitti immoo Oromoo wanta ta'e hunda nan ta'a. Gaafa gabroomne nan gabrooma gaafa bilisomne nan bilisooma. Ilaalcha mataa kiyyaati wanta kanaa kun. Waan san ta'eef ammatti wanta ani ba'ee dhimma Oromoo alagaatti dubbadhu ta'e dubbadhee hin jiru. Gaafa naaf itti baatee gaafa na teessi kiyya malee garuu gaafa dubbachuu danda'u na dubbadha. Beekama waan isin dheeressee galatoomaa namoonni gaafis qabaatan hojii immoo na arguu keessanii dhiyeessi warri gammaddanis warri gaddidatanis yoo jiraatan baga wal argine ijaan baga na argitanii burqaa jechuun anuma. What happened? I don't know. Namaatu kan yaada isheetirraa hubadheeti. Namaatu by the way burqaa jallisuu burqaa namoonni gaa waa'ee dhimma siyaasaa hordoftanii beeytan jeeti jedha. Namoonni kaan immoo beekuu baatu dandeessan. Namoonni gis tokko viidiyoodhaan osoo hin bahin sagaleen gisee hirmaatu namni beeku nama muraasa sagaleedhaan hirmaachuu ture. Mana yoonii faatis beekaa hundarratti waa'ee Oromoo irratti hundaa yaamamee dhaquu ture hirmaachuu ture jechuudha. Amma garuu xiqqishoo hin bade. Maaliif akka badee beekuu baadullee gisee yaadumoo waan viidiyoodhaan bahee hin beeku yeroo duraatiif viidiyoodhaan bahee gisee ilaalugaa namni tiiktookii kanarra jiru beeytanii hin beeyta ilma namaa kana miira keessa nama naqanii so maaliif akka aare beekuu baadullee aareeti
kan viidiyoo kanaan dhufee jechuu barbaada. Sanumaafu inaarina. Namoota biraatiif carraa kennaa baay'ee galatama. Wanti seekandii takka burqaayee seekandii takka qofaan dhaga'e lubbu koo otoo akka kooti manuma diinaa iyyuu dhaquu baattanii kuna manni guute manni Oromoo iyyuu guute dhuftanii akka barbaadan taphattanii yoo yaada qabatan dhuftanii sitti waan jettan isaan achitti wanti isaan ijoollee keenyarra yaada isin irraa fudhatanii jiru kana beekaa dhaqaa dhugaan isin jedha wanti isaan yaada achitti isin odeessitan hunda sin harkaa hin fudhan tama faana hin dhaqina tokko koota akkas gootoni jedhee yaada akka goot manni jira manni guute miti kun dhuftanii mana keessatti haasa'uu taphachuu waan barbaadan siyaasa keessanii hojjechuu dandeessu jedhee yaada otoo dhaquu dhiistanii jedhan akka yaada kootti burqaayee sii galee lubbu. Namoonni deemuu qaban namoota jira. Sagalee eenyuti ilaal namoonni amma akka callisuu burqaa nama waa'ee danda'a nama goobasidha. Dhaqeellee hirmaatullee nama dubbachuu danda'udha. Namoonni hin dubbanne jaanii garuu Oromoo xiqqeessanii Oromoo waa'ee Oromoo bobboo calantu jira dhiyeenya kan harkaa jira. Namoota akkasii sanfaa yoo dhorkitan bareedaa natti fakkaata. Namoonni akkasii sun ifiifuu uummata isaati waliin waliigalaa hin jiran. Maaliif uummanni waan namni tokko dandeettii isaa uummatatti waan qabu asitti dhufee dubbachuu danda'a. Uummanni immoo jechuun namni uummata dhaga'uu qaba. Uummanni hedduu waan isaan godhaa jiran kana sirrii akka hin taane itti deddeebisan itti himaa jiran. Namni uummata hin dhageenye uummataafin hojjedha, uummataafin dalagaa takkiin uummataafin dhaabbadha jechuun hin ulfaata. Uummata dhaga'uun immoo bareedaan itti fakkaata. Namoonni akkasii sun islaaman akkasii san deemuu baatanii mana isaaniitti as deebanii nuunuu waliin gallee isaaniin takka ta'anii mootummaa dhoowinaa maal waan hin taane jechuun dha'uu osoo hin ta'in dubbiin warra eenyu waliin haasawaa eenyu waliin waliigalaa waan jaamu tokko namni tokko beeku qaba gisee waa haasa'u namoota akkasii san silaa dhorkitanii bareedaan itti fakkaata jechuudha. Galatoom kiyyaan dubbisaa waa baradhaan uummatee bar namni dubbisee uqat koona aanbaba maamxat ነው ደፍተር ይዘህ መሄድ ነው አለቀ። ነመቲ ናፍተይ ነማ ገለበጢና ነማ ወኒ እንጀና ወላሂ ላዚም አንከን ጃ ቆደ ነማፍካያ እንደንዴ ሳኒ ደንዳጀ ጊዜ ነማፍ ቆደ ሄሴ ረቢን ለ ቆደ ሲፍካያ ነምን ለ ቆደ ሲፍካያ ዱጋ ዱበቹዳፍ አማ ዮኒ ማኛ ፋዮል አልተን አብዛኛው ቀንቷል። እኔ እናቴን ይሳኝና ዮኒ ማኛውን ወጥቶ ስለ አያና ሆነ ስለ አንድ ሰው ሲናገር በቃ የሆነ ሰው በእውቀት ሲበልጠኝ ምን ነው ማድረግ ያለብኝ ደፍተር 12 ደፍተር ገዝቼ 12 ደርዘን ደፍተር ገዝቼ ቦርሳ ገዝቼ ብርዤ ወደ ትምህርት ቤት መሄድ ቀጥ ለጥ ሰጥለጥ ብዬ ወደ ትምህርት ቤት ምክንያቱም በእውቀት ሰው ሲበልጥ እውቀት ማምጣት አለበት ትሄዳለህ እንጂ እዚህ ላይ ቁጭ ብለህ በእውቀት የበለጠ ሰው በስድብ አይደለም አይሳደብ አይናገር ምን አይል እንዴ ወጥ ይሄ እንትን ነው እናቴን ይሄ ቅናት ነው አያናን የሚሰድብ ሰው አያናን የሚናገረው ሰው የቀናና በጣም በቃ የሆነ ጭንቅላቱ የማይሰራ ሰው ነው። እናቴን ነው የምላችሁ እኔ ብሆን አያናን የመናገር ምንም መፍትሄ የለኝም ምንም አፍ እንኳን የለኝም እውነት ለመናገር የሆነ ሰው በእውቀት ሲበልጥ ምን ማድረግ አለብህ 12 ደፍተር ገዝተህ ደፍተር ሙሉ ደፍተር ገዝተህ መጽሐፍ ገዝተህ ወደ ትምህርት ቤት ለጥ ብለህ እዚህ ላይ ቲክቶክ ላይ መሳደብ ራሱ አያስፈልግም ሰውን መስደብ ሰውን እንትን ማለት አያስፈልግም ቀጥታ ወደ ትምህርት ቤት ቀጥ ጀቴ ከረመነ ቅራቲ ኡመት ዱቢን አከስ ዱቢን በቃ ከነቦድ አስበረ ዱፈኒ ለማድረሱን ፋይዳን ቀቦ ከነጀቹ ወርባዳ ኑቲ ነማ አከና ነማ ጀጀባ ሂንጃለና ረቢን ነሞተ ጀጀባ ኦሮሞ ከሂንዱ በኔሌ ለፋኬ ሃዱ በተዋይ ሰበይሳ አድኑፊሙ ሂንጃለና ኑቲ እቹ ማሊፊ እቲ በቃ እቹን ኢሰቲ ኑቲ እንዳደና እስኒ ገሌ ጀዋሪት ዳደና ኑቲ በጎቶታ ሜቀት ዳድ ኬኛ ሚ ነማ ኬኛ በር nama keenya tokko ittiin naafin jaaladhu wallahi waa'ee kee sifaasoo jira waa'ee biyya kee oromoo bibiltan garuu maal akka isin godhen beeku maal amma ganaa tiktok live seenu jira maal taatanitti okay isiniifin jira jechuu dhumattee በቃ ምንም ማረግ እንደንደዋን ወተክ እንዲግሩ ጭመት መደደቤን ጅረ ሄዱ ደገሬ ሁንደ ከራከናን ቢሊሶምና ሀዬ ስሪ ከራከናን ዲምና ሀዬ ስሪ ለማለ
takka wanni mormu sinjiru wanni fuula dura dhaabbatu sinjiru dhumattee dubbiin akki ammitti dhaabbachuu qabna akka Oromotti dhumattee bakka